Prti tata, prtim ja, prtili smo psa sa... Prtili smo oba dva. Evo ga, izvedeš tatu u šumu i on propeva odmah, a dok je radio njivu plakao je. Gleda nas sandać, gleda u nas, gleda mi njega. Evo ga, lijepo se vidi. Trenutno se nalazimo nekih 1000 metara nadmorske visine i imamo fantastičan pogled na Rtanje. Po snegu, on je bolje nego da ide po tragu. A kaži ti, ovi kad idu na vrhove planinske, tako isto imaju uspona, ne? Pa imaju gore 10 puta. A? Ne može. To su te generacije što su pešačile 10 km do škole u jednom pravcu, pa to ne uništivo, čovječe. Izgubio kapu, klizno je izgubio kapu pa se on napravio šala. Ovu improvizaciju sad je kao Taliban. A? Počeo je snijeg da pada, nanelo je sa Kopaonika, a livada je poledila dobro. I to je od ovih ledenih kiša koja je sad prekrivena snijegom. Tata Milo imao klizavije čizme, ali... Pričao sam kako se ovdje viđali ljudi medvede, pa sad Milorad ide i peva kako bi ga uplašio. I smišlja taktike u slučaju napada. Naišli su i lovočuvari u obilasku su trenutno terena oko Kočina. Završava se druga epizoda emisije Čuvaj tatu da ti duže traje. Prepešačili smo tu oko 15 km teškog terena i velikih uspona, ali tata Milorad je izdržao. Ja sam na domaćem terenu pa to ide lako. A Ćale, koliko je Ćale? 67 godina, tako? Još 67 godina, Milorad? Da. Da, nešto ne ponosi se svojim godinama. 67 godina i evo ga ide kao dečkić, kao divokoza ide uz ove uspone. Pozdrav do sljedeće avanture i nove epizode Čuvaj tatu da duže traje. To će biti vjerojatno neka veslačka tura. Pozdrav!